bandi Jesu Kristo nyali Abraham kuizo kujoko baba yini shuk shol kwini shuk tie nye sa yin bandi pan nyal ko pin yen benen shok bani tan nyalin pi ku jala yen thoy loy ku bandi de thoy jodo wir nyal ku ke thoy du yin nyalin madol rin kin jamla la kana pin num kulwel ka wadi nyali in je jam pe kulwela chal ka miti chal ka ga ba nangen nyali yana rog ya kamin bandi ke mit ke guer nin num ku jala ke chababa ni bu ben lay num nyali chol be ya tie bani pinji nub Sudan ku chol be ya tie pinje regi nyali da ku chol kwaran ben bani chol bi ngi jin yen nyali madol biar yan ku ke bu ke ga le yen bani chok bani thoji tanin bani wa tayor ni shinin bani pan nyal ku jala pin ben be yin to gin mit ke in be ka tie ku yin to gin be kwaran ben ta pinji nub Sudan bani di be tie ku ni yok le bay na Jesu Kristo ke mudur ke jaga be pinji nub Sudan nyalin pir bigin ya le num nyalin da o le jin nyalin pir kwa e pon men nyalin pir yen dojo ku teo ku palkara ko kuin buga le kama ben narin warin ka dia pin nam ben arian kuin ye chukor so bandida amen. Nghi